Tuminang telefonan na yun ya. Yun ya. Dirandi mbadega tuminen telefonan na yun ya. Be Betila. Betila. Dirandi mbadega pananen telefonan na yun ya. Betila. Betila. Makwanya. Biokale. Di mbadega tuminang telefonan na yun ya. Yun ya. Dirandi mbadega tuminen telefonan na yun ya. Betila. 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 Dilandi mbadega pananen telefonan na yun ya. Betila. Sélection.
kiambote kieno akitata kimama ndumba ye matoko beta kutulanda mwamuloko lekiaki kiambote kieno buwampa wambote kwa yeno onto no kiese diaka mnavutuka diaka vava kimbuka kieto vava nsanda mwamumvua wa mafunda mole ye makumole yezole idinavo tuvutu idi diake funda dia matondo watata nzambi nuna tuvene diake mpwasikila za kota diaka mwamumvua idinavo kiambote kieno kwa yeno onto no luta kutulanda ye kwa yeno onto no lukwiza kutulando kunima mvuampa kwa yeno onto no idinavo kiesi ngina kiau mwamumvua wa mafunda mole ye makumole ezole tukotele diaka tunavava idinavo tuna kaka vava nchansanda vava moko kieto kya nchansanda kya yeto Kongo wana Kongo aonto Kongo diandotela dia onto ovava ivava tumoke ninanga idinavo tuna kaka vava mwamu moko kieto mpasivo twamoke na mwamundinge to ya Kikongo yi ovava mukikongo moke ninanga tumoke ninanga mundinga za kinzenza kukanti mundinga zetu kikilu ndinge tu ya Kikongo ndinga nkaka zetu ndinga za bakulu zetu yeto mediaka tufete moke nanga mwamu ndinge to ya Kikongo idinavo kwa yeno onto no Luisa Sonamanga mwamu kimbuka keto mwamu YouTube Kikongo Talk Show osonekene kaka mna YouTube Kikongo Talk Show ngina papa onto kya sabala ivava tumoke nanga luenda lusonama mpasivo lwalandanga emoko yetu mundinga ya Kikongo osona mene onyemene mpe lembo vanangunge ya ina mpasivo vomono nkotelekala mpasivo engunga ya vovesanga vo Kikongo kianti kidokotelekala vana sanda idinavo kwa yeno onto no utakutulanda mavimpi meno kiambote kieno vuampa wa mbote idinavo kinamono motiko mulumbu kya uno nzenza mingina yandi yani mosi bosike kudisunzula yani mosi bosike vova yani nani nkungwa ni nani kwekatuka kweke kalanga munwani tugwila mwidinavo vavangina yenjenzame yamvana omvovo mpasi vo kadisunzula kavova yani nani kwekautukila mwana nani luvila lwani vozola mpe okutuvovesa oluvila lwandi yani mosi katuvovesa oluvila lwani kweke kalanga ikwei kautukila kiambote kyaku mama nkenge kiambote kieno ena onzo no akwa Kongo nkumbwame Maria Nkenge Estevish kukintsasa ya utukila muna lufunda lumoshi yo kama vua yo makuma sambanu yesambanu kuna mama yemo muna mvu wa lufunda lumoshi yo ye kama jinsambwa yo makuma tano yo makuma 75 ngizidi mulambanze Kongo zavo kyalungishi mvula vuako kuma mu junho ya utuka então oyeto muna fevereiro tuishidi kuna mbanze Kongo omama ame nzombo kanchi mumbanze Kongo ka utukidi opapa ame mumbembe kuna bembe ka utukidi yimwana ntumbya ngimbi intekulwa nsaku ekanda diame mwanda Kongo ayabanze yimwana nkaja nshingani munambanze Kongo omama ame enkumbwandi Beatrice imwana nsuka kuna vumu kya nshingani mukongo ntangidi kukinsasa yatuka muna mvuntatu yavanga muna shikola kuna Kinsasa ngishidi kuna mbanze Kongo bantudi di muna mvumiole kuna gwaya ntangidi kuna gwaya ti quarta classe muna 29 ngele quinta classe o direttore Daniele wakalanga ko Vicente yandi wakala direttore diana yabanze baze futa sikulu yatange
ti oitava classe wavo lwakake oitava classe muna Kongo difuidi muna tembo yana kitokalanga dia kule ndivansaka dia ngele kuti kotesa muna xikola yakimfelemi yakyaguko wantu ngianxido tanga muna 83 ngianxido tangila kuna Kingelezo kuna Misão Batista kanti muna xikola yakimfelemi kume xikola kuna yakalanga nkatukidiko nsomphelo ngiyele muna Luanda ngenda continuara exikola mbene xikola nthuikilu ngenda vange salu kuna Maria Pia ngele vanga mbe salu kuna Ameru Boa Vida umama ame kaze tanga ko papa ame kaza ya tanga ko wafwa kuna kyanganga kajikwa kanchi lulendo nkalanga lwau munagutuka kwa ngudi yoseke baze tanga ko uno nkendo ngina muna umama ame salu kavanganga ntolo la katekanga ya banze ndona Beatrice ntolo la zambuaki ikansanjila kanti chimuwa ukizayanga ko awei kyakalanga yende kwa kitadilwa ngontango wako awei yayendelanga muna xikola chiyo wao xabo mistero monanga omama kazetanga ko papa kazetanga ko awei yayendelanga muna xikola kanti yakuenda muna xikola nthangidi ngishide kuswisa nkhangi lo unu xabo lulendo nkalanga lwawo sutu munavova okwako mambe kumbovesanga inkwavata imbokachie haya bevova ngendinga kuna yautukila imbokachie owana me bazevove Kikongo ate kulwame benalongo ke Kikongo xabo lulendo nkalanga lwawo munavove ndingame voilà ingeta kitu tutondele mna toma kunisunzula wankangwa onzo no utakutulanda mamundo kolekyaki wankangwa onzo no wakongo utakutulanda batomene batisa batomene visa unani ko atuka kweyo kalanga pe idina bo mulanda landi kila kaka tunafa vampasi bo twa moke na mamundi ngetwa Kikongo vamasanda batwina tutamoke nina emoko kieto kya lumbu kya unu kitatalaho luveleleso lwa yingi lukalango luveleleso kanzi oluveleso baba ovo tuvovelo vava luveleleso luna tutadili vana fulu yetu tuvuandanga yemadiameto tudianga oluveleleso la leko ya yegiole vana fulu kalanga vana fulu tutekelanga vana fulu vana fulu kaka vana vatadieto boyi wao na tutevovela vana mavatameto luveleleso kama vatameto lwa nzozeto lwa fulu yetu tukalanga lwa fulu yetu tusadilanga luveleleso lwa luna tutavovela ye luveleleso vo lwa madiameto tudianga wei tufete kadila ye luveleleso kikilu lwa leko yoyo igiole kadi eleko yoyo igiole itoma natanga imbevo muna luzingu lwa muntu eleko yoyo igiole fulo kalanga fulo osadilanga omadi odianga voka mena kikilu matoma velelako imbevo kikilu menatanga muna nitu ya muntu idina vo imao mama tuvovela mama nkenge utuzaisa ntete unu lumbu tutoma monanga vana mavatameto munanzi zeto munanzo zeto ketutoma bakangako oluveleleso kilendi vovakovo kebetoma bakangako yomono mpekaka nina munankati mpasi votwa longo kakaka yetwa onzo no longo katu longo kanga omuntu zaidi maonzo no kenako idinavo muna lumbu kya uno wei oyeto wantu tufute bakila oluveleleso lwa fulu yetu tukalanga utuzaisa ntete bosi tukwenda diakavo kuna madia tudianga kadi ndonga wantu ilenda vova omadia nani kazaidi toma vango luveleleso lwa madiako ndonga wantu kabazeki kiluvangako ndonga wantu kabaze vangako idina votu moke nenamo
hatu bo twa bakakaka engangu mone ya bake engangu ndu nakabake engangu hatu bo twa bakakaka engangu yetu ahonzo no mama nkenge utuvutula ntete emvutu muna kiuvu kya kimvangilivo wetu fete bakila wetu fete velelesa efulu yetu tuvuanda ngavutu sadila ngavutu tekelanga vovo kwangemi omambu meno vava oluvelelo kemunituko kumenitu zeto zitaonzo no gyola tu gyolanga yetaonzo no oluvelelo lwanitu tunalwawo okunanchizeto owandu munachinzo bavelela bena kanchake vaika kunambaji oluvelelo ovilakenelo owawu ende kwa kivanange kimbevo ombuanji otutu mpuku o kimbevo kya yingi mustiki muna Kikongo mustiki mvilakeneyo mbu wawuya nimbu nanyo kumvanganga oyeto wantu yetu tuvanganga ombu ndetekeza vane kimbevo keko tuvelevo paludiji kuye malaria oyeto wantu yeto tuvavidivo keza vonda omuntu kumakadi neso kwa kunsha ingine ewe buluina kanchike ina ekimbevo ko kumaki kuza kutachika ekimbevo shidi kushisa obendelo mengo shidi shisa ekimbevo obakamena kwa paludismo wawafwa kuvona nyongwa nkaji yandi undidi kinga envindu yoyo tuvetanga omazo momo tuvetanga mvulake noka omaza matengamene bavangi diomaki abe vango maki badenge ovonge odiake dena dikitu kidisembu ombu jikutachika ake kutachika obakamene kwa kimbevo ofuidi akinavo kutendlongo yaya ngatu kuandi ofuidi omuntu ake fwa kuvondoki kingo ndeyo ichidio mazo momo ngeye muntu ambi votu tadidi ekolo yetu twakalanga tasanzu panga maudu twachimanga obakide envindu elishu ovetele akikala nuyokele ouno kyaki omomo strade yo yavangi lukwa jishineji imomo nukwenda vete elishu omvulake kwizo nete ya onzo kokonsongwe mulukadi mbanze konga kanze engola onzo kizeyo ake nato kokonsongo yele kuna ngombe yele kuna makokela eyandilisho yoyo tubokelelanga vo produit chimique yoyo eyaye ekyake ekibebangako entakwezo oyetotakalanga vantete elekwa vantete mitete inovangi ditwana chinange elekwa otuditwana ntete yandala obakide bukwa kya dinkondo ovangidi obongele lukuba otudidi ekakide lekwa shavo vovetelekyo gola kele mwana mtoto boshiki vanga dale kwa chambote owawu omundele akakutuna chine nsako zaji shavo ko tumonanga tukitukizwa mindele kinga tunakudivonda yeto mmoshi tutakudivonda kumake kwenda mwana mtoto akonda vate mpatu omadi amevaikamo emambote diakako oyeta tudianga mena kutuvanga empachi kanjike tuzeko komo mumadi atutadia mpachi meta kutuvanga akatuko vovo wana omama wele kunazando wele teka kunazando owana kashidisiso vanzo vana muelo anzo ame muna banze kongo wana vana fuku bena sakana vana fuku omwana kete innocent kumebaze mwana kete okwa kumbutu kuleti mmono mwana kete kenda sakana na vana fuku kukuswisa emputukizeyo yaonzo kanjo kuswisa kuleti mmono mwana kenda sakana vana fuku wawake sakana vana fuku akelwaka kunanzo mbuta nkatu kasukwidi moko kobongele ekidinkondo odidi yevo manga odidi ekimbe evuka kina kikotele munanitu obakamene kwa vumo luta oyanjido luka owa komone yazole mambu makingange ekinganga anlongo kenganga ngenda bakenkishiko yakinlongo kuma lulendo mkalanga lo akwa meso makete asiatico oyawu bakitukidia bundwa mindele kanche tradition zao ke ba yambulako waoye twaveta
Muna Kongo mwana una diarrhea ya 3 meses. Omono ntukilito kumbutu ngijikunguka muna makaya manfuluta. Ye dioko dia tutwa. Kuna jale konde kamenemene mwana diarrhea imene. Kanche vunda kwenda futukisa kwanganga kwenda futukisa. Amakaya mansizeto tuvila kenemo. Muna dioko dianse yo makaya manfuluta onzambi unakumbona. Omuntu nona nake kalobo bona natesho muya omwana mekule kamenemene vumuke kikanga mangako kikangamene. Elle kwa itaonzo to aveta. Elle kwa ina vondlongo mya falso mamoto tolange confiance. Owana ke baka mediarea déshydratado chakuma mamene munanitu. Ake luaka kuna vunda se fwa kwate lama. Ake luaka da kuna vundo ya wafele media kakina vodia kan fumbu teteketeka kugivula. Enfeji katika pampamni anabobika kutuzo ndio mundu. Ekolo givulwa ndombo zembuki ekolo ko mwana ofuidi. Vondoki nani ngwangaji. Kingo ngwangaji ke yandi kwandiko. Eliso yo yonge yombuta wa vetele nge wavangi biembi. Nge wa vanaza andu dia 15 kaza muna Kongo 15 kaza. Nsoni ngaki bushikongo ko. Oye tutakalanga yeza andu kuna sidade yeza andu bana mangera. Envindo ya ngefuko de na kedia kalanga ko. Wa uyembwa yengo tudie bwanana. Yensu studie natade kumakade muna Kongo takalange kolo yeto nsusu munatande kakatwa dianga yebo nsusu za vuku ketaza ngangambiko ve obo vana ibeta dila ibo shitu bakanga mbishi china shitu kidi Brazil kidia lembeko kidia nkashikilako kidia matembeleko omakaya mamakaya kidia moko mbishi tu kidi Brazil entumbu babana yo antibiotico yoko kolo ongulu ngonde moshikaka ovondelo akwebetwika ku Africa batudidi mnaarka okwakuna mna proteger ndongo batudidimo abe katule ndongo batudidi ishide kungola ilwaka kuna ngola kuna porto yifongele yele chi kuna ikwenda tulwa kana kuna kobeko na sumbira ngembishi za ingi dilanga inkwa kingenda dilanga oye tutakalanga enkongo zafu kungole ketuzeko aka muna Kongo enkongo zafuka aichivango lele vanazandu muna Kongo kutuke yadweke ko muluwanda kaka ovovozandu muntu chidisumba wele achi muna Kongo mbuanji kuwakala za luchi lavo mbuanji kuwakala za luchi lava na madio mamana omono kutufondi idimo shabofu evumu shabo luta directamente omono impiatu proteine muna Kikongo kizeyo kukana ngiba vovelanga impiatu proteine ingi kalanga odiaki proteine ingi ke kalanga omuntu vanze yayi muna ntangidi nkumbuzo ole kaka muna lumingu maki mole ka fote dianga walwa kuna ngolo muntu akatudile longa dia diaki unavonda olu efigado yatula yo efigado mbilibisu unavonda mbilibisu andi muna gurdure ya proteina ina muna diaki kumodiaki vonda ke vondanga proteina ingi gena ya waoye to diaki shabo lushu shabo majama lushu diaki lekwa kyambote kanchi lekwa kyambimbe aponga diako bongele diake embijeyo ino mafuta akwena kuda baraji shabo antalango wawe ni tugwa umuka kanchi afu mesa kuto mundu levu idi kutukubaka diongeye shabo amkimona shabo nge kumputo tukididi kinga ke diambu diamputuko diambu dialuvelelo endili zetu zambi oye tatakalanga kileke omono aya kalanga kileke anshika meno mama kufosa wenda kuna ntetembo wenda jola aya kala yakete aya kala kutukia voveswa kada kanshika mena kama no moshi ntetengenda kuna gwaya ngele ntete kuna ntetembwa ngele tekomaza nsipido malongo mama nangijidi oyo wele boshodia wow oluya lututudi dio mazo munzo kanchi envindu yayingi shavo mpashi tunazawu munabakisavo omadi atudianga dia mambo tekanzi momometa kutuvonda tunayo madi ya meto omukongo wantu bena ya anemia bena momo
omenga nkatu mabu babala bagita la kingandi pourtant manga jina malalanza mena majama yingi mena mana mai fote kala vitamina C tunayo madi onzambi tutuikidi ontoto unavo onzambi vene okikilo fertile kizeyo comme na Kikongo chavo mtoto ambote ontoto wambote quand que tuzolele saluko que tuzolele vanga saluko vo tu ajudara endi iluzeto omuntu mbotka vanzala mona kyadidi koncha manga unavo vemanga jina soto kakeba kamanga yana kadiako nzala mona vitamina C et tangerine mena vovo menjinada e mama unjina gola bakati jina gola kediako luku ke vavo dia yembijitu ki di Brésil egitu kiame oya wa mindele ibeta vange ogwete mnanjimbo bena ganya oyeto tunafua otufua muna Kongo kitakalanga uloloko umuntu yakarindilame kitoenda nga mutufua ko unukutu umuntu akafuidie inde ndeyo inavovo oyeto kitaenda nga mutufua ko nese kumputu wanto wana ketebe kwena mutufua ko owa umuntu yakyaluwe ke muna Kongo vana veno lufua iwana kete onge kutofuidilwa ngudi eona ke ina bekuza kuvioka sa kudansha kashao diambu ya tradition wetu kumwene bana kadidilu ko mama o uno yake eto onzono ndiye aida chavo kelu sukukuko kelu veleloko oluvelelo yontu mavimbi maku kwankali ndwandele da Silva mavimbi maku tutonde Kiambote kia kungwankazi Tilson kivila kiambote tutonde le kike ndolovo kadi omono wawe yani mundelele kwa kabanga ikiambi omamu ke tukomeza iputa te kanga yakala kuvoya vange de sanse yazenga yabakonshinga yatulo baba ni mami kwandi wina yatula kakanundoloka te kadia ekediambuko setu de kadia ingwankazi Tilson kivila diambote tuyangalele kinavo nutagiangalala muna malongi tutavana mulungu kya uno nidinavo tupete moke nanga mwamundi ngeto ya Kikongo ngwangazi ndo andele lutonda kaka luwaka ke mazu manuni kadi ovava vonka tukidivo kaka internet wana fwa internet ameke ina kikilo yambote kwidinavo idinavo enuni sazintuela ngo kwa kuntiuna wao kwa kugyanza la kiame enuni zaziluwila zo kaka mbile yayi bambazi ngina vonka tukava kaka internet wana fwa luwila kaka enuni mbile yoyo kajaga batudidi kutudiaka enkungo kwa kuna mempasi kwa nikake live wo kwa ni live o mambo metavanga mo papa imau kikilulu fete mona imamu lugwa live wo kwa ni kuendela live wo kikilu live muna English live mambo metavanga ma imau momo lufete gwa imau momo lufete mona idina vo yenkunga yenunye luwila okaka mpile yayi live yao yo nge video kwa tupanga po video tutavanga vo tubebese tuzengelale tu vanguluile live wako nikaka kikidu ikuendelela nuni bwalugwazo empunga kuna mita gimbi la gwamyo yoka katuta kuendelela tuvutukile mumoko kieto yo mama nkenge muluvelelo tuta mokene na kaka lwa fulu keto tuvwandi langa lwa madiameto tu bianga kadi mambo momume toma natanga kikilu elufwa menatanga ekimbevo muna luzingu lwa muntu idina vo imamo motuta mokene vava lutomate komatu lwa wa
mambo makaka mana tuvangilanga mana kaimena kikilu mambo teko tu katulamo tu kamulungu kya unu ingeta oluvelelo matondo maku mpe ngwankazi one ngwambekizeko yale sapens nanga iwawo kizeko kute nkumbu yoyo ntomene tanga nanga tu iwawo idina vo mama nkenge tunamoke na kaka mwamu kimvuka kieto munavo vela kakavo oluvelelo lwa fulu kieto oluvelelo lwa madiame tumonangavo oyeto wantu kadi oyeto wantu yeto kanikikilu tupanganga nango vava mpetevo katu kaka enkunga milutidi tunatoma kugwa kediambu onuni kutu paysage ambote nuni kumonuni muntu kenanga yeto enuni zivo vakwandi omono ntoyo kivoviko yambote iwawo kadi ngita vovavo oyeto wantu yeto kanikikilu tukudivondanga kebuluko kelle kwa yankaka kukancho yetu wantu yetu kwa nikikilu tukidivondanga muna nkadilu zetu muna mavanga metu imau muna tukudivondelanga ekuma kadi owo tukavofanga vo omundele watuvangile nchako zazivanganga mvuke mvu omuntu kutovangiliyo onunini ofuiliyo evisi kuti yantikidye vila kante yani nchako yo yakinu kwa nikaka ngansukiza muntu kegolangako mbile yoyo omasono mabokelela imao mama meta luto baba koncho kwa muntu utakutulanda unencha tuvo kabokela mpasivo katuvana mpedi yako malongi kapana mpedi yaka empila niketa mwena na moko kia kituta bokela omasono imao momo lubokela tunavava tunakuvingila embokelo zenu idina vo oyeto wantu yeto kutukidivondanga wele kuzandu otumbidio madi ya maku wizidi enchaku ole wakutikise enchaku watule fulu kimoti vo gyoko yokele basi vo ikitu kidi yakete watuma tula vana fulu kadi okwaku yeto nsisa kintenza tukalanga konto kwa kikutumpete ombokelela konto kwa salite ya ina tupangila kicheko kituwempete ombokelela boki udi kidi kwanka kwenda kwa vetela kidi kwanka kwenda kwa ontu epape la vankaka omaji mama tupangila munakuku vankaka ya oncho mana toma kwenda tulipa na fulu kiani edingondo kwankaka edioko ngina ele kwa yame ya Kongo kidimbu shikongo hatu udide dioko veta kwa kuvana mtoto kevena diambu kwa jade dioko kadi gola kwa nigi gola ke gola ingeta edingondo diangioka vovetele edingondo diangioka gola ke gola kanchi uno veta eki aki ke gola ko Kegola ko zau ele kwa kita kutuvange mpasho yetu a Kongo sukadi nthalu mafuta ele kwa ya itatu oyetu muna Kongo kakalanga ngaji twalambi dango tuti de ngaji ovangi de kinjia opamano madi ama natural Chavo, onzambi unakawa ongaji lekwa chambote omua anguba lekwa chambote omakaya mana matulwa ngamolezo chambote ounu kengaji dia kakose mafuta mangaji omafuta mamana bakamwinimo kuna mele kuna fabrika kuna bavangi dimo mutono muna tono etono ya ina produit chimique kala kanjo totakala ngaba kidengaji otuchichi esu libaya esu chi natural omona owantu baze ovo yi natural yazo le natural
Ensalo ketalambilanga nsalo ko ouno kyaki bakaliawe naka nensalo ye kana kete ko tubokelelanga kunangola tubokelelanga kyo kuvo makayabu sabo makayabu mumoda mena kanti kaze ko makayabu mona mana kumvana hypertension sabo omenga mena kwenda ngolo akotela munchi mama kulu mukini depoji apa kama kwa atake kuvo ongwangaji odi kinga ensalo yoyo yivange dempashi esukadi omuntu esukadi ambote umuntu diabetes ngidadi yawo kanti omuntu ngina odia omuntu esukadi ya rapido odioko lekwa kiambi sukadi ya lento ya malembe oluku vonda ke vondanga oluku lekwa kiambi munafekula izaonzo tunazawu oluku odioko odia edia dinsumbi dido munasongesa kwa bantu vo eki akelle kwa vonda ki vondanga fekula ina efekula chavo efekula amidon yingino mudioko kemuna batata 12 kemuna mbale ya ikanankike mbale ya sukadi mbote ya die mbala sukadi ke ya die dioko edioko votu vovele dioko kana kutotudi divo vangide kuanga omono keshava ko vovesa mono moshi ateza munani tuame yazaya eki akikelle kwa sukari imente kididile kwa sukadiko kancho ndio ku Brazil ya tuke kyakelle kwa kele toza ya okede akuiza kunanshize toko kele dia zaya ondio yanyo kutuvondanga kumakadi obuku dia dukumbe mfeshi twadilanga la kete chavo yamona kalo muntu bana lufa munambanze ko yamonensoni yandute otobaki de longa de jamadia kancho monongita monensoni monankendo chavo to mene tula kilo unadiambe babana kaze ko unokun dodo lembo watala vosuka di munanitwaja we na munamenga mani yamanda kana kuna diabetiko dianzole diambu suka dia mafuta omafuta kyambote kyaku malongi Kikongo talk show kyambote omafuta nzolani omafuta ende kwa kina kyambimu na mafuta unopake mangera nuvanga ino experience yayi nuteza bako omaza mamvindu yancho otula muna mangera yabake mangera kana ben kudidio natula yebo bambu nubake bambu vo mangera ngatu nuzoko bambu vunduke kalanga ndajancho gichida kaka omaza mamvindu ona ndagiti intupira shabo mu kikangamene ingeta ngwankazi Tilson Kivila iwo kikilo kenta Kongo basika ma iwao kikilo ndolo kweto mama omazo mama na mamvindu utagichila mena kwenda obambu boshiko mona kikilo mvive na ile koba muna khatika yandi vundo dadina chavo ya arteria jumuna kimfutu ya arteria jino omazo mama na mejancho kwenda mamvindu kekoloko bushe bakangamene haikangama inituzeto yetu imyanji mieto omenga kemevyo kadi yako izemblu ngita kunuvana muna facilitare omenga kemevyo kadi yako omenga voke mavyo kene yakako iuna tubagidanga bobaka muntu bavagide infarctus jabo bakabene o kayeleleko emamu muno kayeleleko fuidie kolo kayela mafuto momo dianga imomo magele sakala kanchi nitu za wantu aka trombose aka chavo ovovoke tukatelanga watu tamokela omna nghenjo buidi ba ofuiti kuvongo kina ningwami ambota ndono lawo kinga omaji omomo ya didinge mansalu yo mafuta imambangi dio mamvondele tuyambula makindo kimakizo mamana makibundu ediambu diansalo lekwa kyambi onsalo makayabu kwanyo makayabu momo yembizi zeno chitukanga kana kyashinshi chitukanga kadi ya ivula kuvo ku Brazil tukanga
umuntu yakwenda kuna Brazil kyamona vukovoka na we kana kweshituwelela ngani okukongola ke nefulu yatuwelela ko jifate tuka mshizanka ke kuna Kongo ke nefulu ko enzenze ke ludyanga yakanzenze kwe omuntu zaje insombe yenzenze ndianga muna Kongo Kandi butu oluku yenzenze empuku yekaba enzenze empuku kezifune kanga dyakako munakoma kyani munakoma kyani omono kaba ya di atu kidio mo agosto mnabanze Kongo kaba ya kundya kaba ya dienzenze ayabambona bakumbona ya dienzenze ya die kaba ya diensombe awiki na kutufate omadi ya mama mwana ya sansukila ta usisa nkalanga ku Berne makumatatu ye tatu kala jamvu sengino kwa bimungu kwe oye mwana Prato ya kinga kaka muntu kati utabogena Halo Mavimbi mambo nsanga Maria Masamba yo nsanga menkenge kuna sisa mavimbi meno mono andeda silvo kwa kufanga itapokele Kyambote kyabo tuna mavimbi kikilo kyambote tutondele awei nkyamvo po unawawo una mambo mamututambokelo ingeza tutakugwa Halo tunakulanda tunakugwa ingeza Halo yeto kwa kutukugwa Halo unakutulanda Erede tunakugwa Erede nanga ke ina yambote kade oyeto tutakungwa kanchani keta kutu wako kuvata dia France keta kutubokelela aingeto Halo ingeza tutakulanda ngitato malanda kikilo ensamu mieto baba nani wemoko ngina la gitake landa kikilo mamu meta boga nsanga me ngenge mamu kikilo mafuno munaka dilugeto munalubelelo munankangwa onso kadi tumonanga kubondonga ifo ngakikilo ofo kikilo wankaka kwa susu muko muntu akafuidika ovu vangu akuvo o muntu kayele kansi munakibubu tuzingila yeto ndombe yeto Kongo tuzingila mama nkaka kondo kaza ya idian tumonanga kubo muntu fuida kile olele fuida wao kiyo kemekante tikia kwa kadingen sanga menango ngeyo shiro tamenoza ya kwa kilona ukadila ngamnalubele lawantu mnalumbielu nkangindo munami yaongeye munavana engangu kuna kwangangu waonzo hapa Kongo zenza vuwa kwa Angola kuna Kongo Demokrati kwa Kongo waonzo mjambo moko galakino wa chawana Kongo kanti utari dindonga hingi vikibetanda kwa moko kia waongeye nkangindo unami yao basi wavana engangu zozo unaza waongeye kuna kwangangu waonzo wautuka kuvilanga mpejanka kala kutuka kuvilanga dio kutuka kuvilanga dio kuvonda kevonda kancho mono mpe ya baba kaloza ya nadio kokedio kanchi munansaki ontake kuvo feri ya yingi ke kalanga yao wawa we yunangei dio ko kalenti dio ko kancho ntake le dio ko ani kwa yingi ntonde tutonde yii kulanda tuwili kikilo mambo manauvo vele tutonde ingeta ngako tuka masiala namba sia we embutu zako ingeta ntonde tutonde le kikilo oyeto mnakutubokela mama nkende volenda ovutula eyuyani le kwa kyambi omwanji le kwa kyambi kumakadi amidon ya yingina ekwanga kana kutiele munamaza kitilo makaya mamano makaya kutudiaka le kwa kyambi yaka kumaya nata kuna laboratorio makaya mama owa bevangira kwa oyeta kolo kyakalanga makaya mundale entolola zavangilo wanga omakayo mama na mana bevangiranga owa kutemode yakabavangidi semuna plastique yakabetula ngayo tula yaka munanchaku muna plastique omone ya mina ngwizanga ya kumbutu ya ndala
yandala bekumbangilanga oyakuvo ovangila oyito plastic mna kwe plastic yo produit ke bavangila yoko nwavula inakuenda muna madioko chabo nuvondele dia kanufuata la kesa dia kaparevo eki akimpashi kivanganga shaka la kesa kancho bakudidia saka olembe muna Kikongo kya tunava kula Kiswahili saka o saka lekwa kyambote saka sutoke kida kya kuangulwa eka kila kitubidwe endungu yevo wana keteka dio akuna tutudile ndungu ngatu eka kina kya kuangulwa yevo kitudidwe omwamba ngaji mafuta ni tuwe tumbe ifote kala mafuta kesha kilindi kala mafuta ko ifote kala mafuta omwamba mafuta kena ongaji mafuta kena então lekwa kyambo saka de dina dia mwamba nguba lekwa kyambo tukumwa omafuta mfunu tuvuidi mamuna nitweto omafuta vonkatu kembote mbeko owawu embi ina muna owanzu begelange diabete omwamushavo amidon ya yingi inamo muna obakide batata eyo ya mindele obakide batata ya etwandombe ya batata dose batata rena obakide edanyo ya onzo bankondo edinkondo ediadi fekula yingi dina kancho yo sundichi diabuaka ediadi diabuaka ediadi frute ya imbe oyu legu ngi fekula oyu fruta owawu ele kwa kina una mangondo ina jambo ka ediabuaka ele kwa jambote voka tampo bielanga unojanso ko dio mangondo sabo calcium ya ingi na muna dingondo unojanso dio dingondo bosho mone katampa ikuru kidefote nwango maza maingi oyandi dioko embi na bo omwanja ndimbi kancho maka ya mandi kembiko kitu kiame chabo ndende mpafanta mbe odioko bo mwene kilo muntu tadie dioko tumakumboza kama kitu kya yevo lukula madioko yambula kwani omumeji ya goshu kunambanze Kongo yakedi onkendo ya venenge ndongo mya melumbuke kunanzwa mekashidinge ya venenge ndongo mya diabetes kumvondo weke na Kongo muno kikalanga fere yako salumvanganga salukikilumvanga kunanzwa membevu jinakuiza nginakubauka lulendo nkalanga lo akili kunanzwa mi kunambanze Kongo omona nkendo ya venega kenima oshidifwa kanchika kumvovesa vukididio luku konkindia omone mvovesa vo omaka ya mena kuma maka ya maonzo no dia kwako kevena lukaya lumoshidu vanga nge embiko dia kwako esuka dia munze yambote esuka dia fruta nese masa yai masa muna Kikongo kizeyoko odan yo yeva ya ibadia onpa diabetes ndambu kafuete dia kaleni dia ya mvimba ko edinkondo dia bua ko kwa diabetes ndambu kafuete dia kaleni dia shavadi di muna dezore dia ndambu ya kabza sezoro kwa diabetes kafuete dia kala ko didi dia keto didi owawu embi tuna yawo yetu muna Kongo ashikamene kusala dia ko wele kuna sana kusala dia ko wele muna nzwanzambi oyandi pasteur yake gyantika dia ko longa omoni achina kala muna nzwanzambi ya mishoni reverendo a mishoni olembergo muno kongiende muno diabetes kafotela ndadia chabu nzwanzambi ambiente ya ine nitwa me yanchilo zaka minuno katwa semfwe mfuno ngiyele fuka kwa kuna nzwame kumanzala kuma reverendo ka emveji ka professor ngwandu bonuseka sala dia ngandindira goma manzana nghato omoni ya sala dia kanche ola mya dia kinavo 12 horas wow 12 horas I think 13 horas yatoma kuna mtwala yafongeselwa yatoma vai kambai kidi ngiyele kwa kuna nzongile dia lukulwame mvutukishi ngiyele vangi mangi bumankaka kumakadimbe omalongi mayingi seunzonzi esumede tile lumboke kile kuna nzwanza ya mishoni yanata yani reverend wa vadio kumakade mono ivumu nzala yi diabetika owa umuntu nake futi ambo mbona nzwanzambi bai bejidisambi la ya nanyo vangi dio yandi reverend ka resumire ku muna teologia muna teologia nzambi ka vuba ko vinge ko tukomene dio kwa yakadivu tukidwanga ngatu owantu mbevu za yingi chigelanga eyimbevo ya diabetes imfune chavo fuide mfune kimbevo kya mfune
voilà e diabetes chavo kimbevo kyamfune kumakadi zaka minonge muntu manchilo zaka minonge masedidila kiseko kana wantu abafwe kala imfune bazevo kana ngifwe mfune omono dia kwabe bukididi komfune mfwa ngoba ngachilo toke kyuko sakia ngachilo kumbaika onchi masedidila chavo diabetes ina ingeta nanga o ngwankazi Andre da Silva kapo velenge diakabo wei pete nkamalonge pete bana wa wantu basivo batoma kalanga vanankadilu zao bikalanga basivo twadike bakaka mna sumbula ya imbevo ya imbevo mna maji ya imbevo mna vanafulu tuvwana kadi oyeto wantu kauntakaka entumie tonanga ke mitoma salanga ko vanatuvwende omona muntu ko vanakavwende utadia embwanzi zinakuiza efuku dinakakavavana keta kenena kikiliemba kisilukovo njasumbula kena kyau nchamalongi etempana kwa ndonga onto mpativo twafokola kwete ntangweto semana kwani omambo ngita vova ekolo maulu twachimanga tuchimo maulu twavetangu panzeovo ketulende dyako opa kumbutu gyopa igyopa nga yalu salu jambiaka awa kina vodu ya lueto ke vakidanga ko eto moshi anga kazeto ya umoshi kelu yalu ko babu zanga muchimo maulu ya umoshi kuna lupango konso lupango na eulu bekonda vetange chichi abe vete chichi bayokele omwisho wa unambi uvanganga kanti mkedi yo mwisho wa una na navodu fulu ke konda vange mbi ke embwanji ke nkike komustiku embu ke tutu kele votu yokele tutu didi yo wanguna ogwete kwingi kumombwanji yandi utakutuvonda ombu yandi utakutuvonda omuntu ovanga nga oyeto ongeye muntu tukididi izembo mvanga munanjila kaka unakwenda ki enzwa kete ngato enzwa kete shabo ikaza de banyu ngato wa umvidilu evumu kibuluku ichi kuna mfuta ngwenda omona nzeka kangene kuna mfuta ovendu wake kuiza vo nindu laka kabobo febre tifoide ngina yao ngele kuna fuku ngele kuvanga mana mvanga ngati kidi kuame ovendu wake kuiza na Kikongo bieto tuna atu guma tukatuele vana mtoto ovendu wake kuiza kimbongela ambe nlembwa okimbongela ke nata ubishibiki ao govata yobo govata kwani vana ngati kazandu ya 15 kaza kesha kosta mununa omona nkendo unagwesa vana ngati kazandu vo febre tifoide kana wandu kwa ke contaminara nkwa wake vango auno yani bewele kwandi kazemu kwandi kowele kwandi omuntu ngakobaka mene kimbevo yakini endlongo myashikila ngatu efebre tifoide ndiamina mara kona wazengu kamuna khachika endlongo myashikila ngatu yebo wele ukiswa ndete momonkwendo kuvutukiswa huko edozaje ngatu omone azole kikulukiami kuna nzwame okwa kukina kunzwame ongo ngina kuna nzwame mpeve intamba enki lemba ntonto yawonzo ngina ya bulukutu shinde yawonzo yambanze kongo ngina ya kuna nzwame ya ndongo memindele kitoma myobakanga ko ndongo nya kilo yetwa andombe nyaeta kilo ndombe imbakango muno yayilumkutukamne ke yayilumkokolo mulinga kuratudwe diabetes amestavel kanti ntimya kuratudu mina muna kongo ulolo owandu mboteke ndonga manga kuna lupitalu ketadilwanga ke muntu ko kumakadi dokuta kena muntu omfele myake talangombevo ngake muntu ko kinga oyandi kele mbevo kakadi ko yandi dokuta kadi kalako entawa dinako oluzolo enzoleka jina nkhatu ketida oyita ndombe ketunayo zolako omunde lozola kwingi omune kole yabana omunde leke nayo zolako kinga omunde lozola kwingi ketwa ndombe ondombe unamuno nkwani mono kuna pediatri yambanze kongo omwana nkendo unadilo mwana andi omfele miwishidi njawole familia kuikuza bake korpo courage
omwana ndiona kuvo eyaye omwana nofuidi bandidi nkenda kuna urgensia yambanze Kongo shavo oyeto enzola nkatu enzola veke chini na kwe baze mwana keto kwako ate kulwa una mvumo shi ndambo amvene pampers ngine bokela descartable amle kumkubika amvene ke veta yava vana mtoto ko wele mnalishu wele veta kumangudio sebandlo okala bo kuza vetela aka mine vadie elle kwa kaka wele veta yalumbu kuto wane ngumbu ya bavene wana coronavirus chabe vaikala koko abe kuza coaching mna casa de bayo enda sukulo moko kuza simba le kwa kaka kanchi umwanu ngumbu andi menkenge umwanu yendambu kaka kena wawitwa kulwa kento ebaze ngato ebaze owaneto yeto yawi baze tuyanjikila mna wanu oyitwa mbuta tukuzukwa soleza omundele keto bagie imbevo begela ngamindele ya umoshi bevava ngayo omona ole manda kuna mongo yeto ketumanda kenda sangu mukake fwa kanti kuva kuondoki ekitu bevavo kina kazolelenge kina kimvondele elle kwa kuna escola técnica ya enfermagem yambanze Kongo belevo tu l'antenne e ina hygiene yambi antena ya telefone hygiene nferi ya ina yambi owana makendo wana makalabe kalangwa yebeluka kina kya onzo no kanko beshinga bakama yevo babakame ni yokala endoki boshishi moneka muna Kongo et pourtant ondoki oyuateke fulo kina watu l'antenne ina yandi ndoki hygiene ya ina ibokelelwa ngantene za jina okwa kumputu mumongo jina ezaka munanani depo jenzo nkatu vana ndambo waoye to yele tuba ya unitele mba telefone setunazawe ake lambo madia omafuta boke mambo tenga mene bavana omafuta ke mena mambo teko omadia boke mena kidogo ai esa comida não tem sale a tua comida não tem sale mbi ensalo lekwa kyambi omafuta lekwa kyambi osukadi lekwa kyambi kanji tukadi omunse watoma ongwami angaji munse ekunda chinanga muna Kongo mingi eti kundianga sport ngi oye omune kalanga muna Kongo atletismo yebo nuana karate kaya banga ya atletismo sport ibokelelwa lekwa kyambote idi anukadila mnanzo nzambe kendo yana itakukango muno kiese monanga bakadi bena toka chabo sport beta vanga ogimbi lambe lekwa kyambote luvelelo kikilo la luna ogimbi la lekwa kyambote una velelesa sport lekwa kyambote una kudivelelesa ofonga ke lekwa kyambote ko lekwa kyambi lekwa kyambi unakudivonda afongele tukanshuka chimashika unavingiro mwana tuka kona kana kwekuza kuti natino madia lekwa kyambi telama oyeto kwa kweboba ebeba ya mindele aka kotele muna 65 muna retraite chavu kuvanga dia okati okotele pension kuvanga dia saluko kanti kumona yando konda kinge omona kambe 90 ano kefu sako bofonga lekwa kyambi lekwa kyambi oyeto tunaye salu ya yingi kana kuti muna mabundu kele bavovanga vo unukaza de bantu chimo mbishi strada kumakada tukidikula nzwanza mtibo nadwa kunanzu wako vovidi lokotele muna kaza de banya yana lekwa kyamboto nzambi unumwene vo lekwa kyambote nuvangi kaza de banya nuvangi oyena ji pastor vo nunakungwa kineke lumingu mengovelo unu kaza de bantu chimo mbishi strada nulombele kwa luyalo nukomene omundu akatukidi muna nzwanzambi emvezi kaenda kuna fuku kekwenda kufuku muna kaza de banya yana kekota emividi muna mikala kemichimuka kumumvidi kechimuka angako kancho mbwanji chimuka kechimukanga na navo mumvidi kitukanga mbwanji ingeta kudivanga ngembi oyeto moshi yeto onso twashindoki ondoki kenako oyeto onso ashikongo twandoki yeto akongo kanchi ensiza onso mkhidi kala yeto andombe
yeto kotoka totekelanga vana mtoto ematamba olupo yeto kono vatamba tatulanga lo unu vana mtoto ontoto una mule otila muke diobi imomolu tukwana na luku no tuta lubya apa kamekimbe evonde ondokyo didi no o satanage kali kuto mushinzo za nzambi wake bevo bela kada kanzambi satana diabulu kana nkikeko ndoki no weto mushinzo onzo tashi ndoki yeto onzo pona fufamfuma yeto onzo tashi ndoki ingeta tutondele kikilu muna moko kieto moko jambo te kikilu kina kanti intango eto lweke kumfoko lelo idina vo tufete mani sabo eto moko kikilu jambo te kikele kanti entangwa yetu bene diaka luke koho ya tela mantete twa moke na diaka kanti kosi diaka tukuita basi tuzamoke na mwamundi ingeto ya Kikongo kanti ntete twa fokola kwe bizaba menguiza vovela maingi tuna mama vovela mpashivo ebaze wana ingeta aboba c'est trop tard oboba umvovesa kakutu omona mna bantu ngoma bavovesa akatika kuma kumfuto tuke enkanto mwana kete usongeseko vovovesa kuna kwa mwana kete vangilani ndo mwana kina yani beke kona imana ke longa kuna kwa wana nje yiwawo onchi voute kaminekala kuko yiwawo kikiluboti tukisa diaka mpasi twamoke na diaka umambo mankaka enkaka kanti ouno tufokwele kwetu kanti ntete twabudika umama onto no vuvo kwange diaka ivana opatu wavana embote kwa ndonga onto zaidi kwa ndonga onto no wavana embote kwa wana kwa yakala diaku kwa kanda diaku dia onto no mpasi vo twafokola kwetu omvovo kwange wina mama nke ntondele muna kumvana omvovo mvuambote omvo au omambu mame masobele omvo au ekanda diame waname yo mamame yo mkazame amundele ikanda diame owa mavimbi meno inaonzo no ntondele kwa ingi muna kungwa muna kundanda na navo lumbuya eola ikete kanji nutoma keba muna sukadi yensalu yo mafuta yena onzo na akongo mon continente za onzo no bena chavo munzaya onzo no bena então vou mushikongo unogwana na yonkwaku yankongo yevo kanda diankaka vano malonjo mama maludi kikilu ke vunako kita vunako maludi kikilu muna njingi kikilu ya muntu vanze yayi elekwa yayi tatu eyo yokana nkinwa omulu wanda nkiba McDonald ekingande oyo boshinu kitu kwa mpongo nubanda mpongo vimpi ovonga ke vimpiko ovonga kimbevo elekwa kina kyambote tanda omuntu kafute kala watanda ovonga lekwa kyambi empongo ke lekwa kyambote ko oito tubanza ngavovonga ndio natu kadi baby nyuka boyo ovonga lekwa jambote no ovonga lekwa jambi otanda lekwa jambote au contrario chavo au tu wavange regime talangato mna kutona ngitu kidi tuvange regime odia kwetu tufuate dianga kwa yini kanchi kete ingeta tutondele kikilu omalavu sukadi ya yingi mekalanga omalavu sukadi ya yingi mekalanga sukadi ya yingi kalanga omalavu fígado mevonda ngalufu nkikutubebo fígado lufu pumonje fígado mbilibisu ivondanga omalavu lekwa kyambi inavotuloge tokikilu okumpevo nadendo mwamu yaki masala lunda no mbasukia mena yo masala intondele
Brasil ambote. Tamo aqui. Aquele estresse. Então, Mãe, manda vir. Chuchu. Yenda kuna ya uchi